आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाव लेबाक असिदा हुजिक ओइरिबा कोविड की बिफम खन्नानबा प्रधानमंत्री नंगासी राज्य पुनमकी मुख्यमंत्री सिंह वारी सानगदौरी मणिपुर कोविड-19 नौना पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेनगलक्तुना एक्टिव केस 35 सुरे नाबा फबगी चांगना जादा 39.3 लेरी कोविड वैक्सीन काप यारबा मी चामरोम लेबा सरकार अमदी लनाई की थबक सुबम सिंगदा अप्रैल 13 कोविड-19 वैक्सीन काप यारगनी अमसुंग मणिपुर यावना अवांग नोंपोकी राज्य सिंगिदमक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 30 की मरमदा खंगनबा ngasi गेंगटोकदा रीजनल वर्कशॉप अमा सिल्ली लेबाक असिदा कोविड-19 की लाइचत अमुक हना संदोरकलिबा सिगी येंगलगा चेक्सिनबा वाटपगी थोंग सिंगतोकपिनबा हाइजरी तंगाई फदबा चेक्सिल थौरांग सिंगांगना चटपगा लोइनाना चाइहिनि फुमंगागी मथक्ता लेबा मियोय खुदिमक सुखसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदगी हेक्चा थोपदा फेस मास्क सुपियो मी अमगागी मरक्ता फुट 3 लापना लेबियो माइ मिट अमदी खुद सातोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाव लेबाक असिदा हुजिक ओइरिबा कोविड की फिबम खन्नानबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी राज्य पुनमकी मुख्यमंत्री सिंगा मिफम पांगथोकलगनी लेबाक सिदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव हेंगलकपदगी मिफम असि कौबनी वर्चुअल ओइना पांगथोकदबा मिफम अदुदा महाकना हौजिक चथारिबा कोविड वैक्सीन कापगी खोंजंग असिगी मतंगदसु खन्नगनी प्रधानमंत्री ना ममांग थागी 13 मुख्यमंत्री सिंगा वारी सानखिबनी लेबाक असिगी मफम कयादा कोविड-19 के अनोबा केस हेंगलकलिबा असिदा महाकना नुंगनांगबा फोंदोकखी अनिसुबा वेब असि थिंगनबा अचेतपा थौरांग लौखटपा तांगाई फदे हाइखी मरक असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi न्यू दिल्ली की एम्स था कोविड-19 वैक्सीन की अनिसुबा डोज कापख्रे वैक्सीन कापलबा तुंगदा प्रधानमंत्री ना हाई वैक्सीन असि वायरस हसिमु माइथिबा पीनबा लेरिबा पांबई खरगी मनुंगदा अमनी श्री मोदी ने वैक्सीन काप यारबा मी खुदिंगमक्ता वैक्सीन असि कापथोकौनबा तकसिनखी kowin.gov.in दा रजिस्टर तौबिनबसु अपील तौखी पंजाब की संगरूरदगी निशा शर्मा ngasi न्यू दिल्ली की एम्स की वैक्सीनेशन सेंटर दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा अनिसुबा डोज की वैक्सीन अदु कापखी महाकी वाखल फोंदोकलदुना कुमारी निशा शर्मा हाई महाकी ओइना ngasi की वैक्सीन कापा अदु निंगसिंग निंगाई ओइबा मिकुप अमा ओइहौरे मणिपुर दा कोविड-19 नौना पॉजिटिव ओइबा मसिंग नोंमा नोंमगी हेनगलकपगुम तौरे हौखिबा पुंग 12 दा मी 12 नौना पॉजिटिव ओइरखी कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम की चेरोल अमना हाई नौना पॉजिटिव ओइरलिबा सिंग अदु मिचम 8 अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मियोय मंगानी हाइरिबा मतम असिदा मी अमता डिस्चार्ज तौखिदे हौजिक राज्य असिगी अपुनबा पॉजिटिव केस 19,998 सुरे मसिगी मनुंगदा 19,998 नाबा फखरे एक्टिव केस 35 लेरी नाबा फबगी चांगना जादा 39.3 नि लाइचत असिदा सिखिबा मसिंग 434 दा लेंगदना लेरी हौखिबा अप्रैल 5 दा कोलकाता दगी इम्फाल दा लाखिबा इंडिगो फ्लाइट 6E6358 की रो मरी दगी 10 फावबा अमसुंग रो 12 दगी 19 फावबा दा तोंगलकपा पैसेंजर सिंग अमदी अप्रैल 2 दा चपमानबा कोलकाता इम्फाल फ्लाइट असिदा लाखिबा रो अमदगी 3 फावबा दा तोंगलकपा पैसेंजर सिंगना खुदकता कंट्रोल रूम असिदा नत्रगा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सिंगदा पाउ पिनबा कंट्रोल रूम असिना हाइरी मरक असिदा राज्य असिदा अप्रैल 3 फावबदा कोविड-19 वैक्सीन कापखिबा अपुनबा मसिंग 19,930 सुरे मसिगी मनुंगदा हेल्थ केयर वर्कर 19,930 याउरी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन अचुमना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिखल पांगथोकनबा दाबी तकसिंदुना चातहनबा खोंजंग अदु हंदोखरे राज्य की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स अमसुंग अचुम KSO जनरल हेडक्वार्टर्स अमसुंग अनसम की मिहुतसिंगना पुन्ना सोइतौदुना थादोरपा चेरोल अमदा हाई ngarang achunggi mihut sing amasung राज्य सरकार की मिहुत ओइना मंत्री सिंह लेटपाव हाउकिप LD खो अमदी भुंजागेन बाल्टे अमसुंग ऑफिशियल सिंगा एडिसिन मिखल की मतंग दा वारी सानबदा यानबा पुरकपदगी खोंजंग हंदोकनबा वारिप अदु लौखिबनी
Wari sanaba aduda Rajya Sarkarna ADC Mikhalgi matam lagliba me manga phawbada lauthokpa amasung Mikhalgi thabak punamak chahi chigi June kunanga phawbada loisinaba yanakhi. Tabiriba pawasi Kasbani Imphaldagini. Kendra na laibak sinba thungbada COVID-19 vaccine kapa yaraba mi jamarom laiba sarkar madi lanai gi thabak supam singda April 13 dagi COVID-19 vaccine kapa yahalle. Rajya amadi Union Territory punamakta iba cherol amada Kendragi Health Secretary Rajesh Bhushan na hai chahini phumanga suraba masung masigi mathakta laiba miyoi mayam ama organized sector da leiri makhoi asi sarkar gi natraga lanai officing natraga manufacturing amasung services sector da thabak tauri. Health Secretary na hai Rajya Sarkar singi matenga loinana vaccine kapagi thaurang asi hena mai pakannaba amasung miyamna hena yaningnaba leptana hotnari. Thabak suphamda vaccine kapagi thaurang asi hogdoknaba Rajya singna lanai amadi sarkar gi employer sing amadi management ka wari sanaba hoba yare. Marak asida leibak asigi oina hujik phawbada COVID-19 vaccine dose koti mapan hena kapkhre masi leibak asina COVID-19 laijat thengnana bo hotnariba sida achouba maipakpa mani. Ngarang numidang pung nipan phawbada mi lak tarau doili sing tara mari chatuk kulhumdoi vaccine kapkhi madugi manungda lak tara ni thoili sing mari changwa yakhaima thoida ahanba dose amasung mi lak amali sing tara henbada ani suba dose kapkhi. Kendra gi Skill Development amasung Entrepreneurship Mantraloy MSD ina Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana PMKVY 30 da yauriba wafam sing mamutana khangannaba amasung scheme asi awangno poklamdamda mapung phana paikatpa ngamnaba ngasi Sikkim gi Gangtokta ahanba regional workshop ama silli. Workshop asina konchiliba Rajya singi manungda Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim amasung Tripura yauri. Workshop asina PMKVY 30 ga mari lainaba arubo wafam sing amasung thabak sing mamutana khangannaba amasung Skill India portal sijanabagi matangda ningthina khangannaba pandam thamli. Saruk yagadaba kharadi video conferencing gi khutangda yaugani. Meghalaya da ngarang nauna mi manga COVID-19 positive orakpadagi Rajya adugi active case masing chamanipan sure ngarang mi ama naba pakibadagi punna naba pakiba masingna lising tarau doi chanipan marphuni thoi yaure. Amaromda Meghalaya da healthcare worker lising kuni thoi changwa mari Covishield gi ahanba dose kapkhre ani suba dose kapkhiba masing lising tara manga chamri kun manga sure. Frontline worker lising kun trahum doi supna kun ma thoi su ahanba dose kapkhre lising tara mapan changwa Marina ani suba dose kapkhre mijam maraktagi mi lising kuntra tare chamapan tara tare hanba dose kapkhre aduga lising ama chatret humphudra mangana ani suba dose kapkhre. COVID-19 vaccine kapagi khongjang khudakta hena yangsin hanabagi thabak paikan aba kendrana Maharashtra Punjab amsung Delhi da khangan khre. Kendra gi Hakchal Mantralaya gi Additional Secretary Manohar Agnani na Punjab, Delhi amasung Maharashtra gi Hakchal amasung Yaipayumbal gi Principal Secretary singda wafam asi aibo oina khangan khibani. Maharashtra da ujik oirakliba COVID-19 gi phibam asi yenglaga Rajya Sarkarna class 9 amasung 11 gi mahiroi punamak parikha tawdana mathangi class ta promotion pikre. Rajya gi Shiksha Mantri Bharsa Gekwatna wafam asi lauthokibani. Class 10 amasung 12 gi board parikha gi matangda warep mamang asi nongmanini asida lauthoklagani. Rajya asida class 1 dagi 8 phawadi hanana mathangi class ta promotion pikrabani. Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask supa phutaruk lapnana leiba khujhamadi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thawong ohum asingang na chapinaba amuk hana ningsingjari. Aroibada maru oiba pau amuk hana leibak asida hujik oiriba COVID ki bhibam khananaba Pradhan Mantri nangasi Rajya punamaki Mukhyamantri singa wari sanagadauri. Manipur da COVID-19 nauna positive oiba masing hengalaktuna active case humphudra manga sure naba pabagi changna zada marphudrani pandasmik mari tareta leiri. COVID vaccine kapa yaraba mi jamarom leiba sarkar amadi lanai thabak supam singda April 13 dagi COVID-19 vaccine kapa yaragani amasung Manipur yauna awangno poki Rajya singi damak Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 30 gi maramda khangannaba ngasi Gangtokta regional workshop ama silli Paulo jare.